Cijenjeni gledatelji, evo nas u Cazinu kod Tehvide Nuhanović, u osmočlanoj porodici, ili tako? Imali ste priliku u našim prošlim prilozima vidjeti Tehvidu i njenu porodicu, njenu djecu. Dakle, Tehvida ima dva sina bolesna, jedan je gluhonijem, drugi je bolestan, leži, ima problema. Zastoj u rastu i ne može rasti, ni razvijeti, ni sjeti, ni govoriti, ni hoditi, ništa ne može. Da. Totalno je nepokretan i to naravno za sobom povlači poseban režim ishrane. Jest. Teško je u porodici, niko ne radi. Ne radi niko. Teško je imati jedno dijete bolesno, a ne dvoje djece. Jest. Da. Zaista problematično. Uz sve to, evo, za one koji nisu do sada imali prilike vidjeti jedan od naših prošlih priloga, da Tehvida sa svojom porodicom, sa svojom djecom živi kao podstanar. Dakle, živite u tuđoj kući kao podstanar, ali u tom lošem ima i nešto dobro, da ste vi, da imate jedan komadić zemlje na kome želite, ako Bog da, praviti svoju kuću. Mislim, ako Bog da. Da. Već imate i dosta materijala spremnog da biste izgradili kuću i mi smo u jednom od naših prošlih druženja također donirali određena sredstva da bi se još nešto malo kupilo, dodalo. Ja imam da menu može to će slikati, ima blokove, ima pjesek, ima za plot, što se misla pjesek, imam što vreća cementa, imam kreča, imam evo te mreže, imam nosilce. Opština je rekla, sad ja sam predala u opštinu, pa čekam sad šta će od opštine mu dobriti. Rekli su do prve ploče da popišem materijal šta mi treba. Ja sam popisala, predala preračun, pa čekam od opštine šta će on sad riješiti. Da, nadajmo se da će i opština zaista izaći u susret ovoj porodici. Evo još nam je stigla jedna donacija iz inostranstva na ime porodice Nuhanović u iznosu od 205 konvertibilnih maraka i 38 feninga. Dakle, evo, mi smo preuzeli novac koji smo donijeli do vas, 200, evo ih 5 konvertibilnih maraka, evo i 50 feninga. To je dakle donacija vaša. Za vas... Hvala i živ zdrav bio ko je dato. Da, često nam se ljudi jave i žele da daju svoje donacije, ali ne žele da se zna njihovo ime. Mi sada zaista nismo sigurni da li trebamo reći ime donatora ili ne, pa ako bude problem, evo, prepoznaće se po ovom iznosu koji smo danas uručili ovoj porodici. Važno je da je novac i donacija stigli na pravu adresu do porodice Nuhanović. Da, ako Bog da, eto se vidimo opet uskoro, da... Ako Bog da. Da bude sve hajirli. Da budete živi, zdravi, lijepi. Tako.